Tumhan Pajir Poni Fansi Tudung Rilo Piniladak ram terang arong mata ram terang hilalong kicengsi par sorry oke hai getok Isik Pidu Pose Pajir Ponpo youth committee lapen alang tu mga cerap dun ram terang youth committee lamang su kicengsi football knockout championship 2026 ini opening ceremony lo nasi pini hokpeda bangkai litum dag lokele Messi mate IM karbengo termos council suruh pasar pansi hangkong lo tami alang li kaplet asai tami doi kop pena joksi nili pansi alang lar kompesiton lo Acho palu hila ke Mr. Pritom Tiso General Secretary opening match mate opening ceremony la kadito itu elo kasi la sukan ko main on cost kami pini dag patir people nang tu lagi bicara kai pet tahun kali komite la pet pini la dag itu molong kapet Selmorkar Akpata former DP Lems dan chairman Keron Kihai la betula da arong asap perang sahula penitu la pet DP Sport Association la vice president asing Kihai asing itu kini lo asing VP lo son alang tu da son saya maka son sports kan hegel la kai si mipik tu di utama hegel la paksu itu ok peran penceng ok liter PNP social media matang PNP trans awareness PNP kami kan rang kamu kami bahai matang tem unit masih patunda kan ingin peru politik lepon memang kasi orang tu macam lapen pula dah kinang sot dengan tulang je nilit ekon kasi sar hoi pen nilit cicak pon jela dak nilit na sa kasi klam na ipathini kinang sot dak cirok ko para tu mata ke YouTube na pasini dun na lapen thu lang tum isi dak kinang sot do jitu niki open stage kathege la dak Tumhan Pajir Poni Fansi Tudung Rilo matang tela dak program kaprek sistem dak cultural penceng lok atau we dak cihumpik lahai cipati katu we matang te kali punya dim sistem lapen Isik Pidu Pose Pajir Ponpo paklang dun lo ba hok lo lage jitu mini galeri lapuson lapunan hini do te lak mepit lapen te bokhet hilarai mat gitu jitu niki community hall jitu niki kinana condition memeda sose theglong la sini tun hombi pon lo jelas namin tun prap jinpen lokele Messi mate IM saklo ro pa pencing wai ponsi la son hom hormu prap jinpen itum dak tatun oni fansi Acho palu hila ke Mr. Pritom Tiso General Secretary farsa ni cicak